giol koda. Tulianza pamoja naye siku ya kwanza kitembea katika facility hospitali. Nuchako kode ka ochako thieth mare hospital mokwongo. Alipoanza kupata matibabu, Anochako manyo thieth hata ilipogunduliwa kwamba ni cancer stage 4. Kata kana ofwenyne ne en cancer stage mar 4, watu hawakutoroka. ji ne ok oringe. Walisimama pamoja naye. Ne gichung' kode kwa hali na mali. Yor fedha gi yo moro amora. Na tunasema ni asante. Wago erokamano. Mali amelala najua amefurahi. Kama oninde nang'e mor. Ndio maana hatuna huzuni. Emomiyo waonge gi lit. Kwa sababu alikuwa na watu ambao wamemzunguka. Nikech ne en gi joma oluore. Watu ambao wamejaa upendo. Joma opong' gi hera. Watu ambao wamejaa uvumilivu. Joma opong' gi watu ambao wamejaa maneno ya kufariji. Joma opong' gi weche mag hoch. Walikuwa wanamtia moyo hata wakati ambapo wanasema haiwezekani, bado wanamwambia tu inawezekana. Ne gijiwe kata obedo mnani wanasema ni asante sana. Wawacho ni erokamano. Kama familia, Mungu awabariki. Kama familia, Nyasaye ogwedhu. Kwa majina ni Lilian Owino. Nyinge en Lilian Owino. Namba 2 kwa Mama Mary. Namba 2 ni Mama Mary. Ambarikiwe. Ogwedhu. Nami nilitembea na shemeji zangu. Anbe na wuotho gi yotega. Baba mkwe wangu alikuwa nyumbani siku ya juzi. Warwa ni ntiere kae bisho mokalo lakini kwa hali yake ya kiafya ndio nilitembea na mashemeji zangu ni ngombe waweze kuja mbele pamoja na mume wangu waweze kuwasalimia. Awuotho gi yotega. Maana najua tutapata muda mwingine tena tutapata nafasi ya kujitambulisha. Naomba tuje kwa haraka muweze kujitambulisha. Akwano bima pia kitoko bwiro tulo machielo. Na tutabarikiwa. Asiwe gwezo. Pia pamoja nao nimetembea na mimi kule Nairobi na shiriki na kanisa la Lifesource International Church. En kanisa ne Nairobi kucho. Askofu wangu anaitwa Bishop Lumbasi. Askofu ne iluongo Bishop Lumbasi amesimama pamoja nami ochung' koda. Na pia mmoja wa kanisa letu ambaye ni mwanakua mgonjwa ni tuo. Tumeweza kumtembelea hospitali kama familia. Wasebedo kwa leo hospitali kama familia. Kwa hivyo tumekuwa tukimtia moyo na pia amekuwa ni mama mshujaa. Wasebedo kwa jiwe to nani mama majachio. Alikuwa na imani ya kupata uponyaji. En gi yie maido chak. Lakini kwa yote tunashukuru kwa yale Mungu ametenda. Kuom duto wago erokamano ne gigo ma Nyasaye otimo. Mbarikiwe. Ogwedhu. Bwana asifiwe. Upaki Yesu. Jina langu ni Anne Wairimu. Nyinge Anne Wairimu. Mama yangu ni mkubwa kwa mjomba naita Dan Anko. Niligie maduong' koro luongo Dan. Mama Yuki ni aunti yangu. Mama Yuki na aunti ne. Ogwedhu. Majaliwa Mwenyezi Mungu ndiye mzaliwa wa kwanza wa Mama Mary. Kuom nyalo mar Nyasaye en ekayo Mama Mary. Kuhusu maisha ya mamangu, alore gi ngima min gi, amekuwa ndiye shujaa. She's a hero to me. En osebedo shujaa ne en osiepa, ni rafikie, na pia ni kansila wangu. Kendo en jang'adne rieko. Muda yote tumekuwa naye katika hii dunia. Kinde duto magisebedo kode piny ka, tulikuwa tunakaa kama madada. Ne gichalo nyimine. Kuna vitu zingine tungesema, gik moko madine wawacho, ile ungesikia ungedhani sisi ni madada. Kadine iwinjo ni nyalo paro ni wan nyimine. Kwa hiyo, kwa mano, najua tutamkosa lakini ndani ya Yesu ang'eno. Amosa itakuwa kwenye Yesu paki. Bwana asifiwe sana. Vile mnatuona sisi ni washirika wa dada wetu Mildred. Kunena wa wale mginyame na Mildred. Uko Kisumu. My name is Dominic Odoyo. Mbege Dominic Odoyo. Niokoka Yesu Bwana. Wale Yesu Ruoth. Mtongozi wake katika kanisa la JCC. Ende katika kanisa la JCC. Kwa hivyo tumetembea hapa. Wewe ni ndugu yangu pia tunashiriki naye. Kutoka kwa wado mabe wale moko. But he happens to be the husband of the sister. Nienda odo nyamino. So tumekuja pamoja naye hapa. Wabilo kanya timu kodeka. Tutampatia nafasi ya kidogo. Ni tulo mati. Wote ni members wetu, tumekuja kuomboleza na dada yetu. Magibejo wete wabilo kuyo kinyaminwa. Tumekuja kusema pole kwa dadi. Wabilo wacho mos ni wonwa. Awacho mos anya kistelani. En emokendo nyako mokundo family ni.
Wacho ni mos ahinya. Praise God. Pak Yesu. Praise God again. Pak Yesu My ke. name is Nancy Kajos. Nyinge Nancy Kajo Subuku. Asifiwe. Pak Yesu. Bure, Mildred Zero. Bure Mildred Nusiepi. Praise God. Pak Yesu. Before James. Von James. War Yesu Bure. God is good and all the time. So leo nipata siku moja tuna celebrate. En ka ok oywag min gi but obedo mamor. Mimi ni mama lakini sikuwa namuita mama. Kume en min gi lakini ok oluonge ni min gi. Alipenda sana nipike kwa nipike ile jina Jatend Mio Majolo entrance hii kasi sikuishika vizuri. So eleka nikipigia ninamwambia Jatend Mio ananimalizia tena anacheka. So alikuwa anafurahia nikimuita hivyo. Ne moro ahinya koluonge ni jatend mine mag joluo. Kwa sisi watoto wote Nyithindgi te. unajua kuna ule mtoto mmoja anakuanga anakupenda wote lakini kuna ule mmoja. Nyithindo te oherogi te lakini nitiere moro achiel. Hiyo ni mimi sasa. Mano en. So mimi aliniprepare kitambo sana. An noika chon ahinya. So hata kama nimetumika si sana. Kata kobedo na yiengni to ka ahinya. Kumbuka mwisho tukiongea naye kabisa mwezi wa 4 akiwa pale Cherengani. Mogik ka wawuoyo kod dwe mar 4 ka en Cherengani. So tumeongea akaniambia sasa mimi nimefanya nikuite. Mimi aliniita kwa simu. Alikuwa ananiambia niko sawa nimepona but nafikiri tu hapana. Bang'e koseluonga nikech an noluonga e simu nikech nonyisaga ni en maber lakini wacho ni ok awinj maber ahinya. So nikakuja nikamwona kaongea vizuri akaniambia mimi nimepitia kitu moja. Biro manene kasto nyisa ni aluongi nikech gimoro achiel. Aliniambia mimi naenda. Onyisa ni an tadhi. Sikusikia kama anaongea vizuri niliona ni kama hayuko sawa. Opak Yesu kendo. Majina ni Sani Ochieng Owino. Nyinge en Sani Ochieng Owino. Mimi ndio fifth born wa Mama Mary. En nyathi mar abich ma Mama Mary. Siku ya leo Odiochieng' ma kawuono tumekuja kusherehekea safari yake ya mwisho. wabiro mondo mi washerehekea wuodhe mogik. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa umbali. Wagoyo Nyasaye erokamano nikech borni. Kama ingekuwa ni mikono yetu binadamu, Dine bed en lwetwa dhano ok de wanyal. lakini kwa sababu ya kusimama na sisi To nikech uchung' kodwa tunamrudishia shukrani. wagonu erokamano. Nashukuru watu Karachuni, Agone jokarachunyi erokamano, church leaders, jotend kanisa, workmates, jotich, family members, jofamilia, Uncle George, Uncle George, kila mtu wamekuwa participate. ji duto ma osechoro lwetgi. Yangu ni shukrani. Mara en erokamano Sababu mengi yameongelewa. nikech mang'eny osewachi. Sirudia na washukuru karibuni. Ok anyal wacho arwako. Bwana Yesu asifiwe. Opak Yesu. Bwana Yesu asifiwe tena. Opak Yesu kendo. Nawashukuru nyote kwa kuja mahali hapa siku ya leo. Agono erokamano kuom biro ka uduto kawuono. Haijakuwa jambo rahisi kufika mahali hapa, Ok osebedo mayot mondo ochop kae, lakini imegharimu mkono wa Mungu. to okawo mana lwet Nyasaye. Tunashukuru mama siku ya leo. Wago ni mama erokamano kawuono. Najua amekufa lakini Ang'eyo ni otho, spirit yake iko pamoja na sisi. chunye to ang'e ni kaachiel kodwa. Nakumbuka mama, Aparo mama, tulikuwa tumezoea kuongea sana, nwang'iyoga wuoyo ahinya, tunafanya jokes mingi, to waketo tugo mang'eny, na alikuwa ni mtu to ne en mcheshi dhano, sana. ne en dhano. Mama, popote ulipo, Mama kamoro amora ma intie, tukuombe sana, abiro kosi ahinya. lakini najua uko pamoja na sisi. Ang'eyo ni in kanyachiel kodwa. Nawashukuru nyote. Agonu erokamano uduto. Kwa majina ni Belinda Owino, Nyinge en Belinda Owino, mtoto wa 6 wa Mama Mary. nyathi mar 6 mar Mama Mary. Nashukuru nyote, asanteni. Agonu erokamano uduto, erokamano. Na majirani ambao wametembea na sisi. Gi jirende mowuotho kodwa. Bwana asifiwe. Opak Yesu. Asifiwe tena. Opake kendo. Nachukua nafasi hii Akawo thuoloni. kuwashukuru nyinyi wote Agonu erokamano uduto.
kila mtu mahali alipo tunamshukuru, ng'ata kamoro ma intiere agoni erokamano. sababu wengi watafikiri pengine ni leo tu, lakini hizi sura tumetembea nazo sana. Jomoko biro paro ni en kawuono kende, to mak mana sechegi wasewuothoga ahinya. Wamekuwa na sisi Gisebedo kodwa, wachungaji, hata yani wame sisi jokwedhegi osebedo kodwa. fika mkono hadi tukafarijika. Kata obedo ni tuo mar mama ne nitie, to ne gimako lwetwa mo awinjo ka wajiwore. Kuhusu mama, Kaluwore gi mama, nilimpenda sana nahere ahinya. na alikuwa ametuprepare Noikowa, kwa sababu kuna mahali penye ilikuwa imefika, hata ndiye mwenyewe alikuwa ametuambia, lakini sisi tulikuwa tumeshaona. nitie kama nochope, kata obedo ni nonyisowa to wan be nwaseneno. Sasa maombi yetu ilikuwa tu Mungu atushike mkono mpaka wakati ataamua hiyo siku ifike, Koro lambone na Nyasaye omako lwetwa nyaka chop odiochieng'no ma obiro ng'ade. na hilo siku tulitazamia sana, tulikuwa tunataka kujua tutamaliza aje, To mae odiochieng' mane wang'iyo ahinya, nwadwa ng'eyo ni wadhi tieko nang'o. na kwa upendo wa Mungu To kuom hera ma Nyasaye no, na upendo ambayo mama alikuwa amejitolea kwa Mwenyezi Mungu, gi hera mane mama ochiworego kuom Nyasaye, kila kitu imeenda salama. gimoro amora odhi makare. Shukrani tu En erokamano, watu wa Karachuonyo, jokarachuonyo, nyinyi mmeshinda hata yani you are more than brothers for Madhi. un moloyo kata mano wetene mama, Upande wa kanisa pia gi kanisa bende. nyinyi ndio first family wa mama. Un e jo familia mokwongo ne mama. Washukuru kwa hiyo. Wagono erokamano. Hata mama penye yako hapo saa hii Ang'e ni mama kata kama entie, anajua nasema ukweli. ong'e ni wawacho adier. Ni hayo tu, sina mengi. En mana aonge gi mang'eny. Mimi ni seventh born kwa familia ya mama. An e nyathi mar abiriyo e familia mar mama. Naitwa Tobias Owino. Nyinge en Tobias Owino. Mungu awabariki. Nyasaye mondo ogwedhi. Asifiwe Mwokozi. Kwa mengi maana nikianza kuhesabu ni wao walinitendea, Ok anyal wacho mang'eny, nikech kachako kwano gik ma jogo otimona, siwezi maliza saa hii. ok anyal tieko sani. Mimi binafsi nimevunjika moyo, An awuon e chunya oturo, maana sitapoteza tu mama, nikech ok awito miyo, ila rafiki, awito nyaka osiep, fariji jahoch, na pia mwokozi wangu. nyaka gi jawarna. Ningekuwa kwa shida yoyote, Dine bed nani chandruok moro amora, mtu wa kwanza kumwambia ilikuwa mume wangu. ng'ama nakwongo nyiso ne en minwa. Hata iwe nini, Kata obed ang'o, nikuwe wapi, kata obed kanye, lazima angekuja kunisaidia. nyaka nobi mokonya. Kwa hivyo Omiyo hii siku ya leo ambayo tunakamilisha safari yake hapa duniani, odiochieng'ni mwatieko wuodhe e piny ka, naomba tu Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. akwayo Nyasaye mondo otieko e chunye. Kwa majina ni Pascal Okoth, Nyinge en Pascal Okoth, mzaliwa wa 8 wa mama. en nyathi mar 8 mar mama. Opak Yesu, Praise God once more. opak Yesu kendo. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo, Agon Nyasaye erokamano nikech odiochieng', maana hii ndio ile siku ambayo alikuwa ametayarisha, nikech mae odiochieng' manoiko, siku ya mwisho ya mama yetu aingie mchangani. odiochieng' mogik mondo minwa odog e lowo. Na mimi hata sina huzuni, mimi niko na furaha Ato aonge gi lit, an gi mor, because mama alituprepare. nikech mama noikowa. Na kuna siku hata ungekuja upate mama wangu analia na alikuwa bado mgonjwa. Be onge chieng' mane inyalo biro tiyudo ka mama naywak to notuo. Sasa alikuwa anatuambia sisi kama vijana wake, Wanonyisowa kaka yoote. heroes. Nimejifunza kuwa mkakamavu, Puonjora bedo ng'ama jachir, na kuwa mtu mtulivu. Sema tu acha mama asafiri salama, gima nyalo wacho en ni mama odhi wuoth maber. na vile aliacha familia yake hivyo vile alitulea, To kaka nowe familia ni kaka no opidhowa, ta make sure familia mbaki hivyo, boma imebaki hivyo vile aliacha hivyo. obro temo matek mondo familia odong' kamano kendo odong' kaka ne owe dalano. Yes, then mama aliniachanga kama chairman wa familia. Mama noweya kaka chairman mar family. Mimi ndio chairman wa watu wote. An chairman mar jogi te. Sawa, mimi kama chairman nitahakikisha vitu yote iko kwa line. Koro an kaka chairman abro neno gik moko te oriere. Na ni hayo tu, kwa majina ni Benedict Otieno. En mano.
Amosou. Kwa majina Huyu anaitwa Blessing Anyango. Iluongeni Blessing Anyango. Yeye ndiye ananifuata, yeye ndio last born sasa kwa Maadhi. Ene molowa ene motini e mama wa. Sasa ndio Maadhi tuachie. Mae mane mama wenwa. Alikuwa amesema angejaribu sana hakikishe watoto wake wote wamekuwa wakubwa, wamemaliza shule. No wacho notema yeye ni mondo nyithinde duto mondo oneno tieko skul. Lakini hapo meka aliniachia kwa mimi hapo hivi. No konyalore ne koro ane man owena. Tuwe nyingi Sopaki. Mimi siku ya leo sina mambo mengi. An kawuono ni ango dweche mang'eny. Maanake hata nikisema niongee naweza ongea mpaka Mungu arudi. Nikech kanyalo wuoyo nyaka Yesu duogi. Ningependa kumwachilia Maadhi alale malipo peponi. Adwaro ni mondo mi agoni Maadhi odhi gi kwe. Kama yani hata nashindwa kumdagrade my grandmother. En dawa. Ni kama mama yangu yani. Chalo kaka mama na. Huyo ni mama yangu, mimi namwita mama yangu.